čestitam. Slobodna, suverena i samostojna Makedonija. Dobra večer, Makedonci. Stojan Večerva, ispraven pred vas, kako Makedonec, kako del od licetona Makedonija. Ova država je izgradena od koskite na makedonskata falanga koji zagina vo bitkata kaj Heroneja. Ova država je izgradena od izgubenata videlina na samojlovite oslepeni vojnici. Ova država je izgradena od slovoto na svetite Kiril i Metodi, od duhot i mudrosta na svetite Kliment i Nauk. Ova država je izgradena od Mislata na Goce i od Silata na Todor Aleksandrov. Ova država, moji Makedonci, je izgradena od samožrtvata na Geničijite, ama i od nožog na Anton Čoseto. Ova država, Makedonci, je izgradena od krvta na Partizanite i od stihovite na Kotoracin. Ova država je izgradena od kamenjata koji vo udbaškite zatvori 9 godini gi kršeše Metodija Andonov Čento. Ova država, Makedonci, je izgradena od krikot na mojata generacija koja vo 90-ta izvikna sakave samostojna, suverena i nezavisna Makedonija. Ova država je izgradena so krvta na branitelite od 2001-ta i 2015-ta. Ova država je izgradena od solzite na makedonskite majki za izgubenite čeda. Ova država je izgradena od makite na proteranite, od Egejot, od Ljubovca na Nikola Jonkov, Vapcarov, Konpirinot, od ispukanite race na makedoncite vo pusteci, vo tuminec. Nije Makedoncite do posleden zdiv će se borime za ova država. Zato ova država se vika Kopneš. Zato ova država se vika